Hari igihe umupira w'amaguru uba nk'inkuru ya Bibiliya, ukabona ikipe yegeze kuba igihangange isa nk'iyatakaje icyerekezo, indi itunguranye igatsinda, indi yubakiye ku butunzi bw'isi ariko ntihora itsinda. Reka dufate urugero rw'amarenga, duhuze amakipe azwi ku isi n'abantu cyangwa ibihe byo muri Bibiliya. Ibi ni uburyo bushya bwo kureba umupira uvanze n'ibyanditswe byera. Nk'uko umupira ugira iminota 90 n'ubuzima bugira amasegonda y'ingenzi yo guhindura amateka. Ibi bikagaragaza ko icy'ingenzi atari ugutsinda umukino umwe, ahubwo ari ukurwana urugamba rw'ubuzima nk'uwizeye. Kuri uyu munsi nabateguriye icyegeranyo kigaruka ku makipe y'umupira w'amaguru twese twamenye mu isi mu marenga ya Bibiliya. Ese ujye ubitekereza? Ndabasuhuje, ndi Rusagara Muvunanyiko Valens, umuhigi w'amakuru n'ubucukumbuzi, amashashi n'amariza n'ibibizihire. Mbahaye ikaze mu rugo rw'abanyamakuru, mbahaye ikaze kuri Seka News. Reka duhere ku ikipe ya Manchester United kuri ubigereranywa n'umwami Sawuli. Sawuli yari umwami wa mbere w'Abisirayeli watowe n'Imana binyuze mu buhanuzi bwa Samweli. Inkuru ye tuyisanga cyane mu bitabo bya Samweli wa mbere na Samweli wa kabiri mu byanditswe byera. Manchester United ni ikipe ifite amateka y'agatangaza. Yagiye itsindira ibikombe bikomeye, ihagararira Ubwongereza mu marushanwa atandukanye. Sir Alex Ferguson yari nk'umwami w'umupira ku isi, ariko kuva yasezera ikipe yatakaje icyerekezo, iragenda irushaho kugwa, ibura umurongo uhamye n'ubuyobozi buhamye. Nk'uko umwami Sawuli yatowe n'Abisirayeli kuko yari muremure afite ishusho ikurura, Manchester United nayo yagiye ikundwa n'abafana bayo kubera ibigwi byayo, ariko nyuma yaje gutakaza umugisha. Sawuli ntiyumviye Imana, yirengagiza amabwiriza, agira ishyari rya Dawidi, maze Imana iramwanga. Manchester nayo yashatse kwigumira mu buhangange bwayo bw'ahashize aho guhanga amaso ejo hazaza. Muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 8 umurongo wa 7 haranditse ngo, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, kuko ninjye banze ngo ntabe umwami wabo. Ikipe ya Arsenal igereranywa na Dawidi watsinze Goliyati. Arsenal ni ikipe y'abayobozi bato bafite icyerekezo, bashaka kubaka ejo hazaza biciye mu kwihangana no gutegura neza. Imaze imyaka myinshi idatwara ibikombe bikomeye, ariko yagaragaje ubudasa mu mikino myiza, ubwitonzi n'ubushobozi mu kugura no gutoza abakinnyi. Nk'uko Dawidi yari umusore muto ariko witwaje bushake no kwizera Imana akarwanya Goliyati, Arsenal nayo ihangana n'amakipe akomeye afite amafaranga n'ibikoresho bihanitse, ariko igatsinda kubera gahunda, icyerekezo n'ubushishozi. Abafana bayo bayikundira umupira mwiza, ishyaka ryayo n'ukuntu idacika intege. Muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 45 haranditse ngo, Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Dukomereze ku ikipe ya Real Madrid yo kuri ubu ngubu igereranywa na Yozefu, umuyobozi w'ibihe bigoye. Real Madrid ni ikipe yo mu gihugu cya Espagne, ubusanzwe ikaba imenyerewe nk'ikipe y'ibikombe. Ni ikipe izi guhangana, itagipfa gucika intege, yitwararika ibihe bikomereye, ikagaruka ihagaze bwuma, ikibutsa ko ariyo nkingi y'umupira w'Uburayi. Irangwa n'ubwitonzi, uburambe n'ubushishozi. Yozefu kimwe ni ikipe yagiye acishwa mu bihe bikomeye, ariko akagera ku ntego ye yo kuba umuyobozi. Yaranzwe n'ukwizera, icyerekezo no kutareka icyizere. Real Madrid nayo ishobora gutsindwa rimwe, ariko ikagaruka ku kindi gihe itsindira ibikombe nkaho nta cyabaye. Irangwa n'ikinyabupfura, ubukaka n'amateka adasanzwe. Liverpool yo ni Mose wayoboye urugendo, ariko ntarugeze ku gihugu cy'isezerano. Liverpool yagiye igira ibihe bikomeye byo gutsinda, igira abakinnyi b'amarenga nka Steven Gerrard, Mohamed Salah, Sadio Mane n'abandi. Yatwaye Champions League mu buryo butunguranye, ishimangira ko itagomba gusuzugurwa, ariko kandi nubwo iba yegereye intsinzi, kenshi igera ku marembo ikagwa. Mose, umwe mu bayobozi b'ibigwi bikomeye muri Bibiliya, yayoboye Abisiraheli akabakura mu Misiri, akabacisha mu butayu imyaka 40. Yababaye hafi igihe cyose, ariko ntibyamuhiriye kugera mu gihugu cy'isezerano. Liverpool nayo yagiye igera kure, ikabura igikombe kimwe ku munota wa nyuma. Iyi kipe igira urugendo rurerure, ariko nta gihe itanga icyizere. Uwiteka aramubwira ati, ngikiri igihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nti nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Gutegeka kwa kabiri ibice 34 umurongo wa 4. Ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza ihagaze nk'intumwa Paulo. Chelsea ni ikipe imenyerewe guhindura cyane, yagiye igira ibihe byo gutsinda bikurikirana, itwara Champions League inshuro 2, ariko nanone ni ikipe y'amateka yo guhinduranya. Yigeze kugwa hasi cyane, iza kongera gukomera, igatandukana n'abayobozi kenshi, ariko igahaguruka.
Intumwa Petero yari ifite intege nke, yigeze kwihakana Yesu inshuro 3 zose zikurikiranya, ariko nyuma yaje kumubera inkingi ya Kiliziya. Chelsea nayo yagiye ihakana kuba igihangange, igasubira inyuma ariko ikaza gutsinda. Ni ikipe yakomeje kubabazwa ariko iza gusubira ku murongo no gukoresha amakosa yayo nk'amahirwe yo gukura. Nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyeza gukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undagukenyeze akujyana aho udashaka. Ibi byanditse muri Yohana 21 umurongo wa 18. Dukurikijeho ikipe ya Manchester City muri iki gihe igereranywa na Salomo, umwami w'ubwenge n'ubutunzi. Manchester City yageze ku rwego rwo hejuru kubera ubuyobozi bwa Pep Guardiola, imari irinjira, yewe n'ikoranabuhanga mu mikinire biba wararaye. Ibi byose byatumye iba ikipe ya kijyambere yitwara neza ikabica bigacika mu mikino yo mu gihugu. Salomo yari umwami w'ubwenge bwinshi, yubakiye ku masezerano y'ababyeyi be n'urukundo rw'Imana. Yagize amahoro, ubutunzi n'amahanga aramwubaha. Manchester City nayo ifite ubwo bwenge bwo gukina neza, kurangwa n'amahoro mu mikinire n'ubushobozi bwo guhanga udushya. Tugeze ku ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne igereranywa n'umwami Samuel, umuyobozi w'icyerekezo. FC Barcelona izwe ku mupira mwiza wa TikTok, uburere bushingiye ku bakiri bato n'umuco wo kwihangana. Yubakiye ku nkingi z'ubuyobozi buhamye harimo La Masia, aho Messi, Iniesta na Xavi bavuye. Yagiye igira ibihe by'ikuzo n'ibindi by'ububabare. Samuel yari umuhanuzi kandi akaba n'umuyobozi. Yayoboye igihugu mu bihe by'ihurizo, asiga umurage ukomeye. FC Barcelona nayo ni ishuri, ni indangagaciro ndetse ikaba n'icyerekezo n'ikimenyetso cy'uko umupira ari ubuzima. Nubwo igira ibihe byo gusenyuka, ariko igaruka nk'umuyobozi w'abandi. Tugeze ku ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi igereranywa na Gideon w'intsinzi zitunguranye. Tottenham ntabwo ari ikipe y'amakipe azwiho gutwara ibikombe kenshi, ariko rimwe na rimwe iratungurana igatsinda amakipe akomeye. Ni ikipe y'abakunzi b'umupira nyawo, ikunze gutera imbere ariko ikabura gato ngo igere ku gikombe. Gideon mu gihe cye ntiyarazweho kuba intwari, ariko Imana yaramuhamagaye mu intsinzi y'igitangaza n'abasirikare 300 gusa. Tottenham nayo igira ibihe nk'ibyo, yitwara neza muri shampiyona, igatera abantu imbamutima, ikarwana n'amateka yayo yuko idatwara ibikombe byinshi ariko ikanga gucika intege. Uwiteka abwira Gideon ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani, nuko abandi bose nibisubirira iwabo. Ibi wabisoma mu Bacamanza ibice 7 umurongo wa 7. Tugeze ku ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage, yo imeze nka Yosuwa uyobora akanigarurira ibihugu byinshi. Bayern Munich ni ikipe y'intsinzi idakunda gutsindwa, yitwara neza mu Budage no ku mugabane w'Uburayi. Ifite ubuyobozi buhamye, abakinnyi bakomeye kandi ifite icyerekezo gihoraho. Yosuwa niwe wasimbuye Mose, yari intwari, yayoboraga urugamba rukomeye, yigarurira ibihugu byinshi kugeza Abisirayeli babonye igihugu cy'isezerano. Bayern Munich nayo ni intwari mu mupira w'amaguru, yitwara nk'uwahawe ubutumwa bwo gutsinda. Imana yimika Yosuwa iramubwira iti, mbese sinjye ubitegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Byanditse muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 9. Mira AC Nehemia wubaka ibyasenyutse. AC Milan yigeze kuba igihanganye mu myaka ya za 90 no mu ntangiriro za 2000. Igira abakinnyi b'ibyamamare, itwara ibikombe byinshi, vumbi riratumuka. Ariko yaje kugwa, imara imyaka myinshi itari ku rwego rwo hejuru, nyuma igaruka buhoro buhoro. Nehemia yari umuntu w'inyabutatu, umuyobozi, umukozi w'Imana n'umwubatsi. Yongeye kubaka inkike za Yerusalemu zari zarasenyutse, ahuza abantu, atuma igihugu cyongera kugira icyizere. AC Milan nayo yubakiye ku mateka, iragenda yongera kugaruka nk'ikipe yubashywe. Dusoreje ku ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, igereranywa na Nimrodi wubakaga umunara w'i Babeli. Paris Saint-Germain ifite amafaranga menshi, yaguze abakinnyi b'ikirenga nka Messi, Neymar, Mbappe n'abandi. Yubaka ikipe ikomeye mu mpapuro, ariko igahora itsindwa mu gihe gikomeye, cyane cyane muri Champions League. Nimrodi yubatse umunara wa Babeli agira ngo agere mu ijuru, ariko byose Imana biburizamo, inyuranya indimi zabo, buri wese akavuga ibye, bikarangira byose bisenyutse. Paris Saint-Germain nayo yubaka nk'ifite intego yo kubahwa mu isi yose, ariko ntigera ku ntego zayo nyamukuru. Buri gihe iragerageza, ariko igahura n'imbaraga zitayemerera kwegukana igikombe gikunzwe. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rikomeye, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 4.
Amakipe n'abantu bo muri Bibiliya bose bagira ibihe by'ubwiza, ibigeragezo, gutsinda nuko basubira ku murongo. N'amasezerano ya Bibiliya umupira ubishusho y'ubuzima, nta kipe iguma ku gasongero, nta muntu uguma hasi. Ibyo byose bidutoza kumenya igihe, gutegura ejo no guharanira kunesha. Ibi si amagambo gusa, ni n'amarenga yuko Imana ivuga no mu byo tutari twatekereje. Umukino ni muto imbere y'ijuru, ariko ubutumwa buwurimo bushobora guhindura ubuzima. Ibi kandi bikaba imburo yuko mu kibuga cy'ubuzima dukeneye kuba abakinnyi beza mu myanya twahawe n'Imana. Ese wowe ikipe yawe igereranywa nande muri Bibiliya? Shyira igisubizo muri komantere. Mwakoze kubana nanjye na Rusagara Muvunanyiko Valens, umuhigi w'amakuru n'ubucukumbuzi. Mwirirweho mugire ibihe byiza.